Nierven vito sheke aye alhuno nisimi kmatsu benke alho zalaki sim qavlo pinchani kikmgaye alho zalono iricheni yauno no aduitul kedolono otlaki alho za hipo injuno alho pelo okmatsu pelo adawlaki igono alomu kilongane corona momu vaccine zamkhibe bavelo hebru age do toku ajum kuzinano piye dimkumtsu otlake tibe bengyu shi khatabe zai shi bage dimye tibe inkawo dimge rauno dimkumtsu otlake tibe nan ikimu ishiasiru hipolo nyungno sasu kushola kiye igono saktu kutikyu sijedo sasu kushola ane aye kipemi alho kemi shiki pivimi kijem kushimi kutomo atkhudu hipolo kahawai alho no nilauno kotapekebe zikyuye adawloki kiwi lo tivekelo pakmoshepe pakhushepe shena akma alono aglepi ipena kinkilekyu shilche adawloki ipadolo alhono tipo nyungtsumowai akimpelonomu anpukmojo khope mowai anpupelono akimkmojo khope mowai atyanpelo apaza kmojo khope mowai ksampami aphainatimi aki jono aglepi ipi pilkyobdo kivitsumowai ena kitimi ena khimdolo kimeklekyu auno kunhuklere kiphelejekyu tipau kumowebzu msakyu irikyu ichikyu kitimi ena khimdolo sivetsa atsala tipakoye nyungrauno ahaksapu maamokyu tsala sholane teauno nisimko utlaki utita luche khlo ideokum suinshani Joshua agido tsini ajo shio zolno pkyuye akan Israel akan khinave chono agtomi pana shio zo pitiveshpe dilkik moy ikimu panpu padanli ana pakemi kamtsu pitiveskyu nyukono itulani dauno kikmgaye alhozala achinge nisimko kikmgaye alhozala ange alhozalo iderin nolo alhono mtichekyu akimte ana amkucho kumo ana ajipyu kumo khkyuye alhono mtige ato peter agedlaki aju chozolo pikyuye niakimte kerangno nongre akimte shikhalo shipe akimte ipkyuye amkucho ana ajipyu mlachikyuge teauno nisimi alche kututalo khakimi utlaki ki amkoltno kumsuj masagibu ani mijaklalo ambemi shipu akeko ongno alo ktsugane ongna kirtyuga ane ongno pikti shiktyu tikhalimi kirtimukto mane ikemu ishiye alhono titaina alakitpo ye otsvai osasu kumjoke miga atono ikemu nono tolwebzu alakitpo nono pesungwange alhono opelo tipo lakve chono tikhali kivipum la benaye tikhali kivipu kumla ikipes benaye okhipange noye okumlalo tipo komla zanma noye tikhali kivipu gangno development shi zanma industry factory ko okupove chono ko phetsana simi tikhali miye lihim lalkebu lagi khakhi zanma kiritimi kutomo nihu kikave chese nimpo bove chese Tgatishlo akamla puju payabzi iderwai. Kiritimikto mona kane, noyebishipo kiritimko na kakyu itulanima. Nono tipo kumsu kutojmo vaye, kiritimi mlogme, kiritimi nyazki biji, opshe omzla ikuvena sage, noye tipo kumsu yupu mlazlo. Nika gauno ko, ititayna alhono, opno sna kumazabza, nochibyu agabza, ishiye nono. Opnatello, osnatello kane, ongna kirtiu, ongna piktiu, ongna zagamnekyu anipzai, ikemu ititayna alhono opelo kanpege. Okkakolo, opainalo, migimi, kumlhomi, jimemi, samemi kane, opaina kumoma. Alhono opelo, akkalaklakbe pakiye, panung sukhoshi penaye, panung zitoshi penaye, panung tuchomjo penakbe panke. Noye pishipu tipo etlanima. Nono tipo vezvaye.
mirimi kumlhami jimemi samemi panung hezki biji opşomuzla ikuvena sake noye bişipu tipojono apaynala kakimi timişiz lo gecemi kuşmi sakipem ko alhonala ketipo otspe paküye noye ave kısav aplohkav akukup kahakyu alhokem downli panoko hakepeneye panoko rinşiz beneye panoko vehuk ots beneye alhona alaketipolo okebe panke panung ye o ofisla ilomlan qane nona pişipot bakoy tulagı movaye panung hezki biji opkulovlo opşomzlo yukvenesake noye pişipot bako jupu ola klongots benke ola lajane alhokemko nyungno alhokumla shakilo nisala hagi mlamuki muka wono nina nisala hagi mlawvenkena niya alhotsa pikisive agnani wono nina timkilo jugi mlawvenkena niya kujo zaye pikisive agnani timota kinagedo kutsi ajo cho zonlup gyuye alhotsaye kujo kutsi benkyu akumo shagi kelo alon benkyu shi benkyu lo shik tenkyu ena ajipishi hbenkyu alhotsage ishtibe deono noye alhotsa piksa moma noye alhotsa ajipilono pizanima saki kebulo shiktets kebulo pizanima ikyo ilage haage tibako piksive angena nyung alhokem konokum sujne alho no mti chekyu akinyuye alho gokulu khkhmo kyu atru samalage de chopung ajum ku ginna pikyuye akumlago aga kishishipe alho tsikyuno akivyuno agogulge ishtibe deono alho no pulochekyuye paol benkyuno akoto getono aga kishipe sipatskyuno akoto kumoe kudomono aga kishipe alho tsichene ikemo alho gokulu shikyuye igono mke deono alho gokulu pabenkyuye alho zakitsi pabenkyuge markage do chekine ajo shirlana pe omlo kumtsi akukumsi kumtsi onghi kumtsi okumto kumtsi pesse ampiu alho kimelo shipe ikemu to mono tha alho kimye tha kwegi alho kime cheni die alho gokullo ilogul movane akinyu markage do chekine ajo shirlakino pikyuye otoi okisirimi kimelo ishipe atru Johan yaslana pikyuye nono itulagyu otikuzuri kimye lagmaye noye kilemu itumlagyul ho kimye mlage ishipe yaono okisirimi otikuzimi ojelimi olki otoi kilmas kimye masakyu tipayogon akote akıtı matagido bungo ajulhabdi dilo ogimi kimyelo ishipe gıtav tuna alaono alhono ogimi kimyelo ipe pagaye niuye kimye masabzay ogim rauno akirin shis masay ogim lao akivikum lashmasay gono nono tishu vengeno ovegilo gtamno saslaki shikhchekyuno akivyuno ogim shichekyuno osaslaki shikhuvenani ogim shichekyuno ozkhoshi tikeri tivetsnani ogim shichekyuno oreuno putovetsnani yaono niuye alki agimi agikyu sharip namu kimyel masay alhonum tichekyu akıtuye Klakishi kkhkhmokyu machagilo bungu ajo toglano pikyuye klakishimi lo kivipoe ko rangu panung ya alhunu ko ipikuna neshtibe ye simye kuto mono klakishitsa pichekemi ane ikemu alhotsa kiklano kumogyu tipo ko potol chemoy deono ningu alchegde tolo hakimina kumsi masagibo ani mijaklalo kkhmina panam jekla yape kakapesi klakshitsa pichene dietol chemoy kakamino pana kakakivi yakpe besi klakshitsa pichene dietol chemoy gijem kushmi lakpe akimino pana gijem kushmi lakpe akyu yakpe kapesi klakshitsa pichene ikem dietol chemoy alho kem kono achbi shigebu shagyu kheveno klakshitsa pichene ikem dietol chemoy Klakshimi shilunge ranguno Jesu Kristo kkhjumasay ovekilo pa pitivengezlo Herod ngo pilot kma no ampiu Jesu grape atsagrai
kama hiyam lakilo no hiyam lakila tsikia klere jisi gapesa atsagai ikemu jisiye kama dolo kla shive zaipi alo zanne tipe bane kama yo vekulo ya agmepe ikemu pasasa atsagai kelono herot ngo bailat kama gapesa ashoko laveskin konetlani kla kishi ipkyuye timkin dolo akakam sikum takle vekyu kindakle agekyu laki shive tsinke tim lakini irana lakina wa josnepe lakina upiusnepe bze amtalingono klakishi shivetsku zake ikemu kutomono klakishi zaipane ikemu tim laki olongobena laki sasa klakishi zaipane ajeungobe piu sasa klakishi zaipane diekile mutolun chama yaono klakishimi shinkemiye ampiujisi khe herot ngo pilot kuma pese klashivetsan ashok olhavetsku kukho ayepe baungno klakishimi shingnane alho no mti chekyu abidu ye alho lak kshakyu ovekilo lo siforge pana alho lak kshakyu vechono alho no pahabe sipu vekyu ni kono itlani timye kilemo alho lak kshakhamla timye ayega namla be pane deon no timye ayega namla kyu timil hokhike no timil hokhla ki shama sa botu bagyo do laki lono piexim kukin dolo timye kishi khmasa kishalo pulmasa akon khkhlo kyu khkhmasa gena akcho bu yakti be khbani biaksim kukin loye atsi kite ayar kite irine akyure uto go be yakti be khweza deun nu ye alhoza bojolo ilobz kristo mishamasa alhoza pigem ko belo alhoza be shabelo babil pilke rauno kamtsina kaksimishke bukmoy Uri tishu ve güve çoğunu akbıl kıkhlo kıbangı sarvane Jacob kıtı acılaklep yuri dimkto mono kıksimiş gebu kumuke ipikü la kıkara ane deonu kuna alho tsapi pe angena panoko belo mtsimishe alho kaje kiralungopu alho shepe shapelo mijekla lo ambim ko belo mijekla tsapya pelo kıgam pelo pana kıka tsapya pelo Doctor mukopelo pana doctor mikhli tsapya pelo engineer mukopelo pana kyu pipe pangine tipo kumla tsapya pelo pui ko kirtim pelo pana kyu pu angene poko tsapya sepya pelo kirtim pelo pana kirti tsapya pelo kijem kushim pelo pana na kijem shi kushim shagi tsapya pelo nyung kunum kuno lak kısı hagibu kumoy kum ku lak lomo ve gibu kumoy Dişkü ve çoğunu akolo akıplı aşlı toka gımtsılo kıbankü sarvane. Deonu nyuye alho olmasa ki onu akoto şani. Alho zanlı işte be. İzekilagi de çotaçı acım kulaki nkuktılı şitlani. Alho kısam lakino ahneşimo ve pızı iyaza kopelo aye. Kiuna açıpyu ena akivikeno. Tipo pano şaye. Paye timonani. Mtsıkino. Paye khulnani pa khine kumtsu pevets nani ena paye khulnani ko rangu kyuno achibikeno tipo pano shike aloksam laki tive kyulo nie amlo ri jenikashi angesha moy nie pano khagide irilupzu khulve benkyuno imlo kike ipi akubushu mbiono pike alhozana divai Lakina tomochmo vagna mo khag disipalo egvaye panak matsini ishtibe kono agokul shivagena agokullo sakyuke achemo agokullo kimekyo achene ayri pop totsunari atanno agolvekele amlo kikishuve chene alo kibishuve chene kimekyo avechene teono nyuno alhogolvaye alhokkamanyung tunlane teono Nisimi kopelonari utlaki alche ptuta alari kutalo khakimi idechlo utlaki kumsujubzu ningu alhola khagdu gibi shagaye alhola khagdubzu alobelo ninkumatsu penkebi alho zahipa besu pilani kumtsuna chilon magyu shilpene